clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule tun truma chuan ni zana international inkhe result atangin bul kan tran anga inkhel tur fixer te mai ba ka football thuleng te po thlera ngai thla khona nei le donang o soitak in ni zan lama khan FIFA World Cup qualifier khel chun zom ania group D Europe lama inkhel mu nam taka Iceland le France te in ne tokin rampatni te goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela hen France in goal shot tum som ni an neya Iceland nam hian target ta shot tum ni chau an neya gola an khung ve thong in khel pum pui thlira hian France lam an chung nung filor laka ma se point khata an lung oi thiam angai ta tho ane in khel bo ruak tang taka hian minute som thum pakwana be sei lo zok Iceland team tan an defender person chun ma an shroina goal a khunga first half a goal dang alubel zui talo ane second half a in France in nataka norletin minute somruk pathumna an thora an senga lukadin siam sak thazet cho an forward AC Milan forward ni bok Christopher Nkunku changola achantira an sipur aron suta ane France lam hian hun tampo aliam ma minute somruk pariat na akela she siam sak atangin Crystal Palace striker thazet mai mateta chon ma an shroina goal aron khunga France tana a goal masaber ani zui bok France lam hian hne na an chang mai don ni hin alang manna ma se minute som sarena Iceland team tang Goodmanson siam sak atangin laison chonin an sipur aron sud veleya Francian nataka norletin hun thapo in siam le nual ma se goal dang ero alubel zui talava goal ni ve in peya in ne tokin point khata anlung oi angai ta ane ti hian table tharbera France lam hi khellia tumthum chakin tum khat draw result an neya tlom la nei lovin point somen achung bera an la zui sela Iceland lam hi khellia point linen pathumna anom thong inel nan nei tran tira be sei phak lo mai Germany lam eroin an che that an chun zom chho sela mol nei tu Northern Ireland chu sikhat fa in an ne he in khela he Northern Ireland hian goal satum som patni an neya German hian goal satum som bakhat nei ve thungin in khel pum pui thlira ero Germany an chung nung filor laka Northern Ireland hian an ngam lo hle ma se he in khel han goal khat bak alut lo ane in khel bul antrana minute som thum pakhat na around sim sak atangin Newcastle United striker thazet mai role tharma ba keng tak nei te kan sei tur zinga mi Nick ultimate zonin ma an shroina goal aron khonga Germany tan tu hnaya ani hi ache tha khop maya club lama po ache tha bok hle first half a goal dang alubel lava second half a pong goal dang lubel zui talavin Germany lam hian ultimate goal khat khung mang hian point thum an hlo chuak zui ta ane ti hian group A table tharbera Germany hi khellia point kwanen ma an shroi zui zela avan doi zawtang Northern Ireland lam ero khellia point ruknen pathumna anom thong Belgium lam point har salutuk lava point thum hlo chuakin mol nei tu Wales su goal nin an ne he in khela hian Wales in goal sat trum kwa an neya Belgium lam heng goal sat trum som paruk nei thungin in khel pum pui thlira ero be seilo takin Belgium lam hian an ngam lo khop maya amai ro chu goal lama ero awa nei zo ka an tang ta thong in khel bo ro tang taka hian point thum hlo chua mamo mai Wales lam hian bul an tran tha zo ka Thomas siam sak atai minute riat na leka Joe Rondon chon ma an shroina goal aron khunga ma se minute som pariat na penalty chohin penalty hi Belgium tang Kevin De Bruyne chang gola achantira an sipur ransu 10 minutes som ni palina Jeremy Doku siam sak thazet cho an defender Thomas Munir chang gola achantir veleya goal ni goal khatin first half ma an shroi ane second half hian minute som sari parukna Belgium tan penalty tang bokin Kevin De Bruyne chun goal aron khung leya goal thum goal khatama an shroina ani chi bok Belgium team lam thal boy velein minute som riat pakwana Wales tan Kiefer Moore siam sak atangin broadhead chuan
an sipur arun su thena Wales team game aborok atang chho hle mase norlo tero antuara Belgium tan minute somkona Castania siam sak atangin Arsenal forward Leandro Trossard chun goal arun khung velea goal dang lubel zui talavin Belgium hin har salutuk lo hian point hum an hlo chuak Tihiang group J table thar bera Belgium hi khel ruka point som palinen pakhat na anom zui sela Wales lam hi pathum na omin point som an nei to ane Nisana in khel danga be selo tak mahin rankinga aniam zok Kosovo lamin ne na anchanga point hum hlo chuak tura ngai Sweden avan doi zoka antranga Kosovo hian sikhat fain an no barakhai Sweden team hen goal shot tum som pathum nein in khel chung zong point game an thunun tluana Kosovo lam hian target at shot tum thum chau an neya goal khat khungin a hne na changzoka an tang thung ane Hein khela hian first half minute som thum pahni na Kosovo team tan Aslani chonma an hruaina goal a khonga Sweden team hian an sipur su tumin na takin an norleta mase trumdang ang bokin antlar malama inkop Victor Gyökeres le Alexander Isak ten basean phak lo chunzom khop maya lau khopin Kosovo goalkeeper Moritzi an chai boy tok lo anne goal dang alubel zui talafa Kosovo lam he Sweden hi sikhat fain an barakhai zuita ane tihian table tharbera Kosovo hi khellia point sarinen pahni na anom zui sela Sweden lam eroin be sei phak lo chunzom zelin khellia point khatbak an la hlo chuak lova among bera omin khelni chau khel tur om to awangin World Cup an qualify arinom to lo hle in khel tur fixture lama lut vele ta ila zanina FIFA World Cup qualifier AFC lama darsom le chanve Qatar le United Arab Emirates te anin machondo na zanlai pel darsom pahni le minute som panga Saudi Arabia le Iraq te in machondon bokin AFC Asian Cup qualifier lama zanin dar sari le chanve Singapore le India team te anin machondon bok World Cup qualifier UEFA lama hian in khel ngai ven hlo tura zanlai pel dar som pahni le minute som panga Italy le Israel te anin machondo na Latvia mola England chu lenglu don bokin Portugal chan Hungary anlo mi khwal don boka Spain le Bulgaria te in machondon bokin Turkey le Georgia te anin machondon bok International friendly match lama hian naktuk zing darlia Japan le Brazil te anin machondo na li le chanve South Korea le Paraguay te in machondon bokin dar ko le chanve Norway le New Zealand te anin machondon boka naktuk zing dar nga le chanve Colombia le Canada te in machonin nga le chanve Puerto Rico le Argentina te anin machon bokang Inke result lam chu kalsan taila football thulenga lut chhaudonang o tuntrum chu Arsenal team tana thulo momlo shetur lam atang hian bul tanta ila Arsenal team hian thulo momlo shetur an nei tatlat maya nizan lama khan an midfielder an captain ni bok Martin Odegaard chu hun rei tak achol tur thu puangin kardiam ta kartopa ain hliam churin ain alo na khop maya hemi wang hian tun thla mai ba ka thlathar lo tura po an team tan ain nan lo tur thu an puang chiang ta ha December thla ain herma chuanin an team tan ain khel thei tori lo tur thu an soi Arsenal team tan chan hei hi thilpoi tak ni tura ngai anne BBC Sport le Fabrizio Romano ten hemi chungchang hi an ron tar danga Arsenal tran tu te mai ba ka an player puite tan chan hei hi thilpoi tak ni tura ngai anne Carlo Ancelotti point ni zang khan thu thar ron nei vele ta hin Neymar chu an team ta na mi tangkai alani reng tur thu asoi Ancelotti chon tun hnaya Neymar ka drop awangin soisel kan tok na sakhop maya ma se kha kha ani na taka chuan team ta na inlan tura ain fit tok lo wang ane tun din hmuna chuan ani hi kan ram hian kan lamamo emma fit thataka ain lan le thei hun huna kan ram team tan hian ain lan le don ti ka soi chiang ngam ane khovela hian han clear ta ula engang team po hian ani hi chu an mamo a team tan atang kai don bok ane keini lampo hian ani hi kan lamamo emma a hliam dam taka aron kir le huna chuan kan ram team tan po mi poimo ala ninge yang ti hin asoi
Barcelona President John Laporta thu soi hi aron leak out chiam maya hei hi kan en kola thudik ani ngei ni tur ane Laporta thu soi hi atenom angreng khop maya lemin yamal achan na tongkam ero ani ti achiang hle Barcelona President John Laporta chuan sum ai hianin sex lampang hi apoimo zoka hriselna tan hei hi apoimo em ane ka soidu zong chu mitam takin hetiang chungchang an soya thil thalo angmaya an soi thin hi thil fulo tak ania hriselna tan hei hi thil poimo tak ani ti hin Laporta chuan asoi hemi chungchang asoi chan ni ber tura ngai chu lemin niama chu hliam wangin achola ma se kopuinu nen khanin an thalak dun na tepo arundar chiam maya hemi chungchanga hian tuna kan soitak tut angchi tepo kha atel tam ni tura ngai ane hemi chungchang hen Laporta chuan lemin yamal hi aron chan ni hin alanga tut hi hriselna tan athati angzongin aron soi ane khir tulamte enge kan ngai vedan hlomle tut angchi hi hriselna tan athange Mizo Christian na nen hi chon a in mil lutuk lo kan ti thayang le Some Allardyce point ni zang khan thu thar ron nei vele ta yin Robert Lewandowski cho an sengnu man teu hle thu asoi Some Allardyce on Blackburn Rovers ka in goal lai kha han thlir le ta ila khati hun lai khan in Borussia Dortmund atang khan Robert Lewandowski hi sengnu thei turin hun tha kan neya ma se tlap ho tu telam khan ani kha tha tokin an hretlat lo ani keichon kumno pangte ani lai tang khan athat zia kalo mudai towa khati hun lai phei kha chuan euro makta doi riat vel chau khan ala lei theya ma se Blackburn na tlap ho tu telam khan ani sengnu ha tul an ti ta chi lo ani khati hun lai khan lo sengnu ta ni ila chuan Robert Lewandowski hi kan team tang khan mi tangkai ani ngei dona Blackburn Rovers poi thilro pui tak min ti pui thei ngei karing ti hen Samaler dai suan asoi Jamal Musiala poi ni zang khan thu thar ron nei vele ta hian alo kir hun tur chu asoi thei ermai ri lo thu asoi Musiala chuan thataka inlan thei tur chon hun kalamamo tam khop maya khathil thleng khan min ngong na sa em ane choti rualin team ta na mi tangkai ni thei tur hen karon kir thu hin karinga komin chu ngei hian Bayern Munich tan inlan le man hi kathil tumpo ane tundin mona po malam kapan zela thadlam kapan chhomek bok ane man mo ero katum lem lova komin chung ero chon inlan man ngei katume ti hian Musiala chuan asoi FIFA Club World Cup Paris Saint-Germain le Bayern te aning khel tum kha kan na hretlang anga Donnarumma nen ball inchu antum na lama Musiala keru hi atliak pal ta hlau ani kha tundin hona an team tan alain lan le theiri lova kumin kumtop lamai ro amel kan hmu thei arinom Marcus Rashford point ni zang khan thu thar aron neya ITV lamina ankomna hun rai thak chung chu hlim taka a hin khel to lo man thu asoi Rashford chuan hemi chungchang hi soi chu ka du lo thin khop maya ma se soi chuero a hun veta ani kan bo ro kalphung zirdan zel hen thil ta po puan chu angai ve thin na tundin mona chon hemi chungchang hi soi a hun veta ani hun rai takkal to tang khan thil har sa tak ka ma chona hlim takin field chunga ka in lan lo chung po hi arei to hle tundin mona ero ka be seina chu aron thleng dik chhole towa hlim takin football ka khele towa Barcelona team hian engkim min pe ani he mun hi anuam ma hun rei tak chung kha chu nuam ti na le hlim na mel po mulawin football kha ka khela tuna chuan hlim na sa tak ka tong le ta ti hin Rashford chuan asoi dana tang hi chuan United team kha hreum alo ti hle ni tura ngai ani Arsenal lampoin ni zang khan thu thar ron nei vele ta hin Kenan Yildiz su senglu ngei antum ta ni hin alanga Turkish forward senglu tur hian amana hian pau million somni pathum mai ba ka Gabriel Jesus supek tel anin huam thu an soi hemi chungchang hi ni zang han English news te chuan antar langa Arsenal team hian senglu antum na alo rei to bok nen Juventus lam hin anin rempui thei mai angem ti cho zo na lian tak ania pau million somni pathum ba ka Jesus sian du ni chuan in rem na hi an nei thuai rin na alian ta
English Premier League club lian te chon ni zan lama khan thu thar ron nei le ta hian rol thar ma ba keng takni kumsom pasari leka upa telel ta ti chu sengnu antum thu puan ani hia nante steam tana inlan mek tailel ta ti sengnu tur hianin amana po sum chu the chhuanwal anin huam theunin court of sai chon antar nang telel ta ti du tu zinga hian Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United, Brighton, Brentford le Aston Villa teming arilian khop maya ani lo po hian senglu andu thu an soi to ani telel ta ti hi Premier League ka kan mu thuai arinom ESPN lamina Steven Gerrard ankom na po nizang khan thuthar ani hian aron neya ESPN lamina ankom na hian football player amachon to zinga harsa ati pathum te chu aron soya Lionel Messi le Cristiano Ronaldo ming te chu soitel lovin football player amachon to zinga chuan Chelsea team tanal ro pui takaloin lan to makalele chu machon harsa ati thu asoya ani baka United legend Roy Keane mai baka Arsenal legend Patrick Vieira te chu machon harsa ati thu asoi Steven Gerrard chun player tam takhi kalo machon ve towa tha anti angchi hen thatpo an thange ye chung zinga chun tha ti zole machon harsa ti kanei nola tuna kan soi pathum te aya tha hi chu kala mulo ti yin English midfielder Steven Gerrard chuan asoi Granit Xhaka point ni sang khan thu thar ron nei vele ta yin Sunderland team captain ni na chal mek to Granit Xhaka chuan tun din muna Florian Wirtz chu athat chau tur thu soi hin Chelsea forward Cole Palmer ai po ala that tur thu konfi takin asoi Granit Xhaka chuan Cole Palmer hian hun rei tak chhong chu in siam rem turin hun alo mamo ve to thawa Florian Wirtz po hi ain siam tha chau mek ani tun din muna ache tha tok lo tia an soi thin te hi thudik tok lo ani ya ani hian hun tlem te chu alamamo ani lo nga phot ula tuna tangare lo te a chuan Florian Wirtz athat je kan la soi ngei don ti hin asoi Zinedine Zidane point thu thar aron neya football khelmek zinga player tha pathum ati te churon soi vele ta hin Zinedine Zidane chuan tun din munain player tha tak tak chu an treu maya keima lo mu dan le ka thlir dan atang te na sang sang atang kalo te dana chuan football khelmek zinga chuan Barcelona forward Lamine Yamal mai ba ka Paris Saint-Germain midfielder Pani Vitinha le Joe Neves te an thain ke chuan ka hria a Kovel football pumpui han clear po hianin anni tluk zo hi anom ri lo ani ti hin Zinedine Zidane chuan asoi kan pom tlan zong ani ve hlomem le Newcastle United team lo enkol to tu Alan Pardew point ni zang khan thu thar ron nei vele ta hin Mohamed Salah chukar topa United nen adin machon huna aronin siam rem tur tho asoi Alan Pardew chuan mitam takin Mo Salah hi season kalme ka ache thatok lava team tan atangkai tok to lotin an soi loi ani hei hi thudik tok lo ani ya alain siam rem tok lo mai chau ani player 13 na khel ho zirin thei top achu ave me ka ma se hun tam amamo lawang tungkar topa United an machon huna hian Mohamed Salah tak chu kan mule don ti ka soi chiang ama United team hi chu ani hian angam ema in siam rem nan amang nge yang ti karing tlat ani ti hian Alan Pardew chuan asoi Liverpool legend Steve Nicol point ni sang khan thu thar ron nei vele ta hian United team transfer kalphung chumak ati thu arun soi Steve Nicol chuan United team ina hoilan ansor thiam lo kha amak khop maya Napolia akhel dan hi chu han enta ula khovela player tha som han thlang don ta ila tun din muna khel mek zinga hen top 10 awm nge yang achan chu common season kalme ka hoilan ayatlar malama thabik annom chuang lo ani chutiang khopa tha chu United team hian ansor thiam lova tun din muna po an senglu thar hi thaviau ma se khovela striker cheber ni thei turin ancher chhole mek ani kasoi omzia chu he team hian insiam that an mamowa player tha te po chede win ansor le mai thin ani hoilan po kha ankol chetre pa amai ro chu du thlanna siam fuin Napoli apanna du thlanna thatak ani Mase United in ansor thiami lo khamak ero chu kati hle ti hin Steve Nicol chuan asoi Football pandit na thok mek city tan te polo in lan to
Julian Lescott point ni zang khan thu thar aron nei ya Arsenal team chu thavio ma se Premier League no moi choi tur em chon alarin lo thu asoya chu achan ber chu Victor Gyökeres wangnia a hriat thu asoi ve tlat mai Julian Lescott chuan Arsenal team hi line tina an thatok emema Victor Gyökeres poi ache chu katimi lawa ma se anram tana ache dante Arsenal team tan tun season a ache dante han en chuanin du khoblo ana hle ani ai striker thra hi chu nei ta se champion tour chiang sa he team hi kada do na ma se Victor Gyökeres Premier League no moi choi puina tura tan chuan a thatok lovin ke chuan ka hria a du khoblo na lian tak ama hi chon awmani ti hian Julian Lescott chuan asoi Liverpool lampoin ni zang khan thu thar ron nei vele ta hian antler nung thom chak antum na konga January transfer kongka loin hong tura hian Sven Botman chu senglo antum do ni hian alanga aman atan hin aphu to kangpo the chu anin huam ne tarlan anne Sven Botman hi tun din mona Newcastle United ta hin khelna mun achang tam lutuk lava hemi wangin chua adu thu te po alo sei to anne Botman hi player thatak chu ni ma se liamin ati boy wang khanin khelna mun achang tam lo zui angreng khop maya hemi wangin achuarin na alian chhotran ta khop mai defender tharmamo mai Liverpool lamhian anhel ta chat maya classica ani hi ansenglu thei rinna alian ta Manchester United lampoin ni sang khan thu thar ron nei vele ta yin January transfer kongka loin hong tura Alexander Pavlovich chu senglu antum thu puan ani ya antlerlai lam thom chakzol antum na konga hian Amorim hian ani senglu atum do ni hian court of sai chon anron tarlang tundin mona United hian baleba mai ba ka Adam Wharton te chu senglu antum me ka masian duangin anni hi an senglu theirin na alian lo chhotran to anni hemi ani ta ka chuan United lam hian Pavlovich lam hi an hoita ni hin alanga Bayern lam hian chuatir an phalangem ti ero zo na lian tak ani thong Vinicius Junior point ni zang khan thu thar ron nei vele ta hin tun hnai chhawloka rial lamin ani hi khoi che thiang lo tin soiman ma se contract har chungchang anin rem theilo awangin chuatir an phal do ni hin alanga amai ro chu aman atan hin sum an phut tam angreng khop mai ni zan lama khan hemi chungchang hi gol chon ron tar langin Vini mana hin Real Madrid hin atlem bera Euro makta duai zatni somnga vel chu an phut do ni hin alanga ma se Saudi sumnga hian ani hi hetiang zathian lei anin huam turangai ani in antar lang to ane season tharlama Vini hi Saudi Pro League lama kan murin na alien chhotran zel kan ti thayang hetiang kara hin Real Madrid forward base sei phak lo mai Endrick point huthar aron nei vele ta ha nipui transfer kongka in hon ma chia classic lo tura hian achua nge rin na alian na Zabi Alonso hian ama chopa atel lo thu ashil to ni te point antar lang anne hetiang ani ta ka chuan Endrick hi Spanish club mai ba ka English club tenen po soizom an ni towa ni zan lama khan Paris Saint-Germain chon hun tha pek anin huam thu an soi ni hin alang vele tatlat mai kum ating dek deka pu Endricka ni chhota Brazil forward hi tun din mona season kalmeka Alonso noya minute khat te po khelna mun ala chang lova minute khat chu soilo second khat po alain lan lo ane hemi wangin achuarin na aliana khoi tlap emober chu ani hian azom nge arinom Manchester United lampo ankets demiang chhota zel ni hin alanga ni zan lama han rol tharma bak eng tak nei tia an soi zinga me bawadi chu senglu antum thu puan ni hin lil atrain ani hi senglu antum dona amana hin paw million somthum vel po the chu anin huam ne tarlan ane bawadi hili lam hin chotir an phalangem ti ero zona lian tak ani ya an phal ani ngat chuan United hian January transfer kongka loin hong tura po hian senglu mai an hrelo niin an soi to ane Real Madrid zomta Kylian Mbappe point ni sang khan thu thar aron na ya media ten an kom na Monaco tana akhella ya Real Madrid in an som na masa anol chan aron soi Mbappe chuan ka suang to thin hi chu Real Madrid tana inlan kha ani renga
khati hun lai min som masak tum khanin kumsom pariat mi chau kania ngun taka ka ngai tu chian hnuwa Monaco tana khel chun zom kha kathlang ta ani du thlan na po ka siam so lovin ka ria achan chu han thlir le tawang ula khati hun lai kha Real Madrid that wang lai tak ania kumsom pariat mi chau kalania riala khan wa zom taila enge katiang khati hun lai khan Karim Benzema te Cristiano Ronaldo mai ba ka Gareth Bale te kha antra emema wakal taila bench po kalwa lo chang atam thin ngotang karing chumi wang chan thutluk na ka siama ngun taka kai ngai tu chian hnu yen Real Madrid kha kapan talo ani tin Mbappe chuan asoya ma se Real Madrid panchak reng ani thu so yen Real Madrid azom thei chu alom thoiro asoi thong English Premier League club Chelsea lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yen Football Insider lamin atarlan danin classic transfer kongka loin hong tur emo nipui transfer kongka loin hong tura Ronald Araujo chu senglu antum don na aman atan hi sumpo the chuanwal antum hin an soi tatlat mai Chelsea lam hi kan hria tain tun din hmuna antler hnunglam an boy ang reng khop maya Fofana Tosin Aderibio Badishal mai baka asempong le Levi Colwill te chu an chhor theilo ani hemi wangin an boy ang reng khop maya mithar senglu atur an zong chho tran ta ani chumi tan chuan financial thela boy mai Barcelona defender Ronald Araujo lam hi an hoi ta Barca lam po hian man taka an thral theidon chuanin ani hi chotir an poi tilonin an soi to ani Chelsea lam hian ani hi an du tak chuan an senglu le thai mai rinna alian ta hle Zlatan Ibrahimovic point ni jang khan thu thar ron nei vele ta yen media ten an kom na khovel football khel mek khovela footballer tha ati pathum te an zo ta Zlatan chon hemi chungchang an zo na hi changin football player te zinga hin tha ti tam tak kaneya chung zinga chonda phenomenon kan ti Brazil Ronaldo kha thabera ke chuan kanga ya khovel football player to zinga chuan ani tlukhi an omin ka hrelo ani pahni na chuan Argentine forward Diego Maradona kha ani hi katan chon miro pui ani reng do na kathin lunga po hian acham reng ani apathum na chuan Argentine forward Lionel Messi ani hi chu football thiam tu renga piang kha ani ve miawa pathum na po hi aphu ve ti hin Zlatan chuan asoi football a hin thilmak tak alo thleng ve to thina India ram mipui kan tam ngai to chon ni zana thil thleng hi za thlak tak ani ni zana khan FIFA World Cup qualify thar an oma chumi ram chumi pui noi nga le singruk vel chau chen na Cape Verde ania Cape Verde hian ni zan lama khan an game khela watini chu sithum fa in an neya ti hian World Cup khel turin anin pet tling zuita ane Cape Verde hian ti hian FIFA World Cup hi anram chanchina atum khatnan an khel don ta anram chanchina chon history ro pui tak ani reng to don ane India ram mi pui kan tam zengai tu chuan hin hei hi aingama song tak chun za thlak tak ani te po kan ti thayang chu Tottenham Hotspur lam point thu thar ni jang khan an ron nei vel eta ha Al Ali train Ivan Toney chu January transfer kongka loin hong tora senglu an tum thu puan anne kan hria tangin Ivan Toney hi Brentford atanga Saudi Pro League panta kha ani ya komsom ni pako upa ni ve to ma se Tottenham Hotspur lam hian antar manam thuam chak an tumna konga ani hi senglu an threlo ni in tarlan anne Saudi Pro League ka hian Ivan Toney hi akal no go somthum pariat akhung tling der towa game somnga pali a in lana hetiang za thing goal akhung thei anne che chelo angreng khop maya Tottenham Hotspur lampo hian an la mutai hle a ang le ole khatichin hatun tumatan chun ni mai se thlir tu te channel min ngai lut sak thina chunga lom thuga soi tak meu ani like share le subscribe lam han min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin mu chho le theu don ne